ngoba kungakubala kwamabhenki eSouth Africa ibhenki elaqala lisungula abantu abambisholo lilodwa ithanda yingakho ukhabise ihlekile izolo uma zonke inhlangano zepolitiki zihlangane zonke zathi ngeke ngethaba kusho ukuthini lokho kusho ukuthi siyaxolisa mabazansi sixolisa shenga ukuthi usaphila sikubonanga ubukhulu bakho sikutshele usaphila lizwe angithi-ke kabhise njalo uma ngibhala ngithi enye insizwa yayo emngcwabeni nebe emngcwabeni demalazi sishaya umnyango usazi yini uthi damn it konke lokho bekusho umngane wami akasakuzwana sekube yizeleze ngibe nenhlanhla ukuthi ngibe ngomunye owakusho ukuthi esaphila ukuthi shenge you are a phenomenon that comes once in a lifetime. Ngithanda ngiqonde ikhompoti kodwa ngizama ukuchaza ukuthi la khona leli khona yahleka ukuthi ya kabisa yiloko elilindele kuwe ukuthi le ndawo le yondla imndeni ndawo le futhi yondla imndeni ngoba inomholo ovelele umntwana mina angiyazi inkosi nje uyabona njalo uma ngizala ngiyangikhathazeka ngoba nje inhlonipho inkosi bilingezo ngene let's do that. Let's challenge. Kabisa ngizoma babonile yini uma inkosi ithula obaba wabakhe. Uyabuka ke le. Hayivamisile le. Ngoba sibona ngamehlo sisindlu. Noma ngabe inkosi sibona ngamehlo. Kodwa ubonile inhlonipho eveze inkosi ngendlela ebathule ngabo obaba bayo. Ile nto iheleza ngibone ngifundisa ngakho siyathembisa-ke kabisa ukuthi sizolelela sifake konke esingakufaka ukuthi sifuna le ndawo le kube yihlazo kuyihlazo futhi ukuthi uma ubuza abantu ngobabulawayo bakhombe eZimbabwe bangakhombi usuka bakhombe empeleni kabisa inzolithi bafanele uma sivula umfanekiso siqale ngokuzoshisa impepho sishisa ngempela impepho wayona inkosi iseduze kwethu ibe seduze kwagabhize lapha e-airport kodwa sokulungisa ngokuhamba kwesikhathi ngoba ezizwe phezulu sancincancane siphele sezilungile nabafuphi-ke gabhize ngithi ngiyathembisa nathi umnyango ngiyibonge nensizwa kaDlamuntu uThandlamuntu ngentshisekelo enayo ekutheni izinto zamagugu zamasiko iqhakambise nenhliziyo enayo ekutheni sibambisane njengoba isiphawulile inkosi ke safika la sahlala nenkosi saxoxa kamnandi ngakubona lokuheleza kwenhlonipho ngeke ngithi sengisengiphetha egabisa uma kukhona i-bribe ofukile ongayinikeza amakhosi akuyona ivilophu ebrown inhlonipho yangempela hayi fake yangempela inhlonipho futhi akwazi ukubona ubuhlonipha ngempela futhi bufake akakwazi ukubona amen